He oranga tinana, he oranga wairua. Kua whakatōkia e rangitāne o Wairau he māra kai ki tua Mātini Marae. Kia ako ai ngā uri me te hapori i ngā tikanga whanonga kai, whanonga tāngata, maroto atu i te ngaki māra. Aha kua kārenga kai i te tipu mato mai i tēnei wā o te tau, ko te wawata o te iwi kia tū pere te tipu a tōna wā. Nei rā a Hania Douglas. He iwi whawhati ko, ka mutu e mato ana ngā hua. Started really from an unused space on the marae, and a couple of the uncles came along and said, you know, let's do something a little bit more constructive with that area. It's winter time, but then wintertime soup time. So I planting for the winter time, like leeks, Swedes, carrots. Well, we're at a stage now where it's evolving into something a little bit more, and we're trying to get a lot of the tamariki involved. He kaupapa māra kai tā rangitāne o Wairau, ka mutu, kua oti ia Risman McDonald, te whakatinana i tēnei hiahia. I started small, but I kind of enlarged it a bit by putting the box in around. Over the years, it's transformed from something that was unused into something productive to a point where now at many of our hui and wānanga, we're able to take stuff from the Marakai project. I te hekenga mai o te huotoke, kua takaware ngā mahi, engari he hiahia anō tō te iwi, hei kaupare i te taiao. Yeah, greenhouse, that's the big thing this year. I think each year we've added something new. This year we decided we've got to go for that greenhouse. It just allows us to extend our growing season a little bit longer. It allows us to get some protection from the frost and to get our seedlings started. That's an important part. He wāhi nui tō te kaupapa nei i roto i te hāpori o Waiharakeke. A lot of our older people like to come here and have a talk. People drop in and say, hey, heard there's a good marakai out the back, and they'll come in and take some stuff home, take some kai home for their whānau. Te āhua nei kei te tino oranga tikanga mahi māra i tēnei takiwa o te motu. Hania Douglas, Te Karere.